Yes, munyemerere tugaruke kuri aya makuru mu buryo burambuye. Kuri tariki ya 31 Gicurasi 2026 nibwo hamenyekanye inkuru y'urupfu rwa General Mutayomba wa FDRL yarasiwe mu mirwano yabahuje n'abarwanyi b'umutwe wa AFC M23. Inkuru ye rero yashimishije benshi cyane cyane kubagizweho ingaruka n'ibikorwa bya General Mutayomba wa FDRL. Ni General Mutayomba wa FDRL wagiye ukora ibitero byibasiye abasivile, n'ibitero byagiye bitwara ubuzima bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Kuva za Masisi uyu General Mutayomba yahakoreye amahano. Rero mu mirwano yabahuje n'abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 byarangiye nabi kuko yarashwe n'abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 apfana n'aba escort biwe ndetse n'abandi bari muri hafi n'ubundi. Buri wese wabarizwaga mu itsinda General Mutayomba yarayoboye, abenshi muri bo bapfuye, abandi barakomereka bikomeye. Rero aya makuru ndagira ngo tuyagaruke mu buryo burambuye kuko ni benshi batigeze bamenya byinshi birambuye ku rupfu rwa General Mutayomba, ndetse bamwe na bamwe bari bategereje kubona icyo ubuyobozi bwa FDRL M23 ibi byose bubivugaho. Rero ubuyobozi bwa FDRL M23 bugize icyo buvuga ku rupfu rwa General Mutayomba, ndetse ubuyobozi bwa FDRL M23 bugira icyo butangariza abaturage bose bo mu bice uyu mutwe ugenzura, ndetse n'abandi bagizweho ingaruka n'ibikorwa bya General Mutayomba. Rero ubuyobozi bwa FDRL M23 mu kugira icyo butangaza binyujije kuri Vice Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ari we Wirimanzi. Ndagira ngo n'ubundi ubutumwa burebere Wirimanzi yanyujije ku rukuta rwe rwa X avuga kuri inkuru y'urupfu rwa General Mutayomba tubugarukeho mbukugezeho mu buryo burambuye kandi bwumvikana, umenye n'ubundi icyo mu mboni za FDRL M23 urupfu rwa General Mutayomba wa FDRL ruvuze n'ibindi bitandukanye. Reka rwose tubigarukeho mu buryo burambuye. Iyi nkuru rero ndakwibutsa ko ije ikurikira inkuru y'urupfu cyangwa se iraswa rya William Yokotumba, aho rwose William Yokotumba nawe yarashwe na drone akomeretswa n'ibisigazwa n'ubundi by'icyo gisasu cyarashwe na drone mu misozi miremire ya Uvira, agahita yihutishwa kwa muganga i Bujumbura. Amakuru rero avuga ko nawe yaba atagihumeka uwo bazima. Iyo nkuru rero nayo turayigarukaho mu buryo burambuye ubashe gusobanukirwa no kumenya ingingo ku yindi iby'ingenzi wamenya cyangwa se wasobanukirwa ku rupfu cyangwa se kwiraswa rya William Yokotumba. Ikaze rero cyane. Rero ubutumwa Wirimanzi yashize ku rukuta rwe rwa X butangira gutya: isi yaba nziza kurushaho atakiriho. Uwitaga Generali Mutayomba ntabwo yari umusirikare wabigize umwuga. Yavuye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro aza kwiyita generali, aza no kuba umwe mu bayobozi ba FDRL. Perezida Kisekedi ubwe yigeze guhura nawe, ndetse umugore we avanwa aho yari hishe i Bujumbura ajyanwa i Kinshasa. Nubwo yashinjwaga guteza imibabaro myinshi, yakomeje guhembwa no kurengerwa. Umurage Mutayomba asize n'uwisenyuka n'ubugizi bwa nabi. Yisha abasivile, asahura abaturage, yica amatungo y'abaturage ba Masisi, atwika amazu n'imidugudu yose ayigira umuyonga. Vuba aha kandi imidugudu yo muri Kinigi yaratwitswe bivuye ku itegeko rye, ariko ubuyobozi bituma imiryango myinshi ihunga ita ibyayo. Uyu munsi rero mu gihe Kisekedi yari mu rugendo rugana kureba umukino w'umupira w'amaguru, nyamara igihugu gikomeje kwibasirwa n'ibibazo bikomeye, iherezo rya Mutayomba ryabayeho kandi ryabaye urundi rugero rw'ingaruka zibasira abantu bemera gukoreshwa nk'ibikoresho byo gushyira mu bikorwa imigambi ya politike y'abandi. Hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo wisunga imbwa ugakubitwana nayo. Igisobanuro cyawo kiroroshye: umuntu wifatanya n'abantu babi cyangwa se ugashyigikira ibikorwa bibi akenshi ashobora kugerwaho n'ingaruka zabyo. Mu gihe akarere
gahanganye ndetse kihanganiye kenshi ibibazo bikomeye by'ubuzima rusange, kandi isi yose igashakisha uburyo bwo guhangana n'icyorezo cya Ebola. Ubuyobozi bufite inshingano bwagakwiye kuba bwibanda ku kurengera ubuzima bw'abaturage no gukemura ibibazo byihutirwa, ahubwo bisa nkaho hari ibikorwa bihabwa umwanya kandi bidafitanye isano n'ibibazo abaturage bahanganye nabyo buri munsi. Ibi ni ingaruka z'ubuyobozi budashoboye gutandukanya ibyihutirwa ku rwego rw'igihugu n'ibikorwa bisanzwe, mu gihe abaturage bahanganye n'umutekano muke, indwara no kutamenya ejo hazaza habo. Ibitekerezo n'imbaraga byerekejwe ahandi. Imico nyakuri y'umuyobozi igaragarira mu buryo ahitamo gukora igihe abaturage be mu gihe abaturage be bamukeneye cyane. Bityo rero nimureke gukomeza gukoreshwa n'umuntu uvuga ibyo ashaka ndetse akajyanwa aho bishakiye nk'ikinyugunyugu gikurikira umuyaga. Ntacyo yifitiye ubwe, ndetse birushijeho kuba ntacyo yabamarira mwebwe. Rero ubwo butumwa AFC M23 n'ubundi yashyize hanze nibwo n'ubundi bwemeje ku mugaragaro ko General Mutayomba atakiri muri iyi si y'abazima, ko yamaze kwitaba Imana. Nkuko yabyumvise, AFC M23 igaragaza ko ubwo Kisekedi Chilombo yakoreraga uruzinduko hanze y'igihugu, agiye kwitabira n'ubundi agiye kureba imikino y'umupira w'amaguru, nibwo rwose urugendo rwa Mutayomba ku isi rwashyizweho iherezo, abayitabye n'ubundi Imana muri ubwo buryo. N'ubundi amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyaruguru yemeza ko General Mutayomba, umwe mu bayobozi b'ingenzi cyane mu nyeshyamba za FDRL, yarasuwe mu mirwano ikaze cyane yabahuje n'abarwanyi ba AFC M23 mu gace ka Ngururu gaherereye muri grupoma ya Nyamaboko ya mbere muri territoire ya Masisi. N'ubundi amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye avuga ko General Mutayomba yarashwe amasaso hejuru y'ibere mu mirwano yabahuje na AFC M23 mu gace ka Ngururu. Ni imirwano itari yoroshye habe na gato, yarasuwemo kandi n'umuvugizi wa Wazalendo, ndetse harashwe benshi abandi barafatwa. Byabayeho n'ubundi ku munsi w'ejo ahagana saa 12 n'igice z'umugoroba, nibwo Mutayomba rwose yagejejwe mu bitaro Ibeni, birangira yitabye Imana. Aya makuru rero nkuko ubyumva, AFC M23 irayemeza kandi ibi byose ibishyiraho umucyo, nkuko n'ubundi byatangajwe n'umwe mu bayobozi b'ingenzi cyane muri uyu mutwe wa AFC M23, ari we Vice Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Willy Manzi. Rero mu by'ukuri iyo ni inkuru nziza cyane ku basanzwe bashyigikiye abarwanyi b'umutwe wa AFC M23, kuko umwe muri bakizigenza muri iyi mirwano AFC M23 ihanganyemo n'umwanzi yamaze kwitaba Imana. Andi makuru rero wenda tutarabonera ibisobanuro birambuye, gusa ariko turi buze kugarukaho mu buryo burambuye, n'amakuru agendanye n'igitero cyakorewe Uvira, aho rwose William Yokotumba yakomerekejwe n'ibisigazwa by'ibisasu cyangwa se fragment byatewe na drone mu misozi miremire ya Uvira. Amakuru n'ubundi yatangajwe avuga ko nyuma y'iyo manuka yahise yimurirwa byihutirwa cyane Bujumbura kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwihuse. Icyo tutaramenya neza kuri ubu ngubu ni ikigendanye niba koko yaba yamaze kwitaba Imana, kuko hari amakuru yavugaga ko uyu William Yokotumba yaba atakiri muri isi y'abazima nyuma n'ubundi yo gukomereka cyane. Muri make ibikomere byamubanye ikibazo kidasanzwe. Kugeza rero kuri ubu ngubu nta mirwano yabayeho kuri tariki ya 31 zo ku kwezi kwa gatanu, na mirwano ikaze cyane yabayeho. Imirwano iheruka yabayeho n'ubundi ku munsi w'ejo tariki ya 30, nibwo habayeho imirwano idasanzwe, ari naho rero haturutse amakuru avuga ko
General Mutayomba ariho yaba yapfiriye. Ndagushimira cyane komeza ubana natwe ntituzagutengwa mu kuguha inkuru n'amakuru mashya kandi byizewe utasanga ahandi. Dusubire.